একমাত্র ময়না মুর্মু ম্যাডাম জাহাই ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱥᱚᱠᱚᱯᱚᱛᱚ ᱵᱤধান ᱥᱚভᱟ ᱨᱮ অন্তত এমনি ওকে ওকারে কো লই দা ওনা ᱫᱚ মানে যাহা দিকু কথা মেনছে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া আছে সেই হাওয়াতে একটা কথা একটা বলা আছে যে হয় এটা মিটা রড কা নুই ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ওকা জায়গা রে রড ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱤধাᱱ ᱥᱚভᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱮᱢᱯᱤ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ রাজনাগার রে যাতে তো উনার লগে মিটাং হেঙ্গা সাইটে করা গেতে না আবরেন যাহাই ᱫᱚ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গমকে তো উনি তো পুরোটাই গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল সান্তাল টিচার্স এসোসিয়েশন উনি সাপোর্ট রে जोहार सानाम ñele ko हिंदी देव सोरेन और दा हुल न्यूज़ पे ñele tabona दा हुल न्यूज़ रे सानाम को सागुन दाराम मानतान बाबुनाथ टुडू गमके आड़ी आयमा हर गेबon चिन्हया सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन पश्चिम बांगला पनत नोवारेन सेक्रेटरी गमके कनाय ओना साउते एसएलएसटी सान्ताल लाक्चर सेमले नोवारेन हर अगुवन लेकाते कमिया और अब बन ñele kada नेस चलावेन दिन झांटी पता रे जहां दो हंडी पौरे रेना मेटे प्रतिबाद हुईन दो और आड़ी काजाक सही प्रतिबाद हुईन दो नोवारेन हो अगुवन लेकाते तहे कना सावता सुसरिया कना अब बन बड़ाया माचेत गमके कनाय तीन दो दा हुल न्यूज़ रे उनी नेवता हुई कना गमके दा हुल न्यूज़ रे सागुन दाराम और मानत जोहार गमके सानाम कोगे सागुन जोहार गमके चलावेन 21 तारीख हिलो हाँ बार पे दिन मांग रे अब सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन साथ पठुआ को नुकू को मेटन को प्रतिबाद किदा से डिमांड को दो किदा दाबी को दो किदा झाड़ग्राम रे ओना दो बीएड कॉलेज ना चेक को तीन गान कमी को लहाइना आ चेक को पे गपाल माराव के तबना गमके अब बो नेल के गया 21 तारीख रे 21 जुलाई 2026 झाड़ग्राम रे विशेष करके झाड़ग्राम सिधु कानू मोड़ खन पांच माथा मोड़ धाबिज मिटन आरागावना डाहार ताराम थे कना ओना सासाते ईट कोन ना थे कना नोआ दको सब सापाले दको सान्ताली मीडियम स्टूडेंट एसोसिएशन को तो नको तो सान्ताली मीडियम भाकराते नय आबोरेन पास आउट गिदिरे को से आबो जाय तो विशेष करे हायर सेकेंडरी किंबा कॉलेज किंबा यूनिवर्सिटी को पढ़ाई दाको पूरे तेगे सान्ताली मीडियम पे नको मिटांग एसोसिएशन को बनाव करा 2022 सेशन से नेल दाको आको लेका तहन नको निजेरा जागाते ताराम लगिते तो अब सानाम जीवन बड़ाया ओना को गलमाराव रिया तो हयतो निते तो बाय दरकार करना तो अब बन नेल करे 2023 रे मिटांग सरकार नोटिफिकेशन जारी लिदा जहां तो अब तो 2025 रे को पास आउट ना ओना खन माना गते तो जाके जहां करे आज नाम करते विभिन्न गणथन को भाकराते सरकार लहाते को उहिर होना आचले दिया जेमन पारगाना महल आसिका से शिक्षा अधिकार रक्षा मंच से माचेत सेमलेट को नोका आयमा गणथन गे जे जेतु आलेन पठो को 2025 रे को पास आउट आको सान्ताली मीडियम ते माने विशेष करे एमए एमएससी और नुको मेना को हा कॉलेज मा रनिंग चला कान गे तो नुको लगी तेटा सान्ताली मीडियम भाकराते बीएड कॉलेज अवश्य दरकार नुको जाते सान्ताली बीएड कॉलेज रे नुको को तमा तालमा रे को सेचेदो मा प्रशिक्षण को जामा ओना लेकाते दरकार मेना बांखान तो हा नय जे सरकार एक नियम नीति मेना जे अकोय माचेदोआ बीएड पास बांग तहेन खान तो अकोय माचेदा डीएलएड मिटांग मेना रामगढ़ रे तो ओना लेकाते तो धरो हाई स्कूल से चिरान से जहां बाको माचेदा रे थामो तो ओने जे सरकार मेना नोटिफिकेशन जारी किदा मेनखान ओना जारी तो होइना पठुआ संघ पास्टा खन काजाक साला को दरबार करा को विशेष कर झारग्राम जेना सेवा याताते ओने प्रिंसिपल साथे तारपरे झारग्राम एसडीओ साथे हो और नको विशेष कर पठुआ संघ तो वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन साथे तो ओतप्रोत जड़ित गया को और जतो रे वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन नको को दिला को गया से नको ठन बुद्धि जुक्ति को हटा गया तो नोरे मा वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन में मेना के पहिल खन के हने 2007-8 सेशन खन के जखन चालू इना उन खन के राजाक साला के मेना गया जतो आंदोलन रे चेत आबोरेन पठुआ को जेमन पूर पास कते फाइव रे चिका कते को भर्तिया ओना हो मेना गया ओना साथे माध्यमिक जखन होइना 2018 साल रे जे सान्ताली मीडियम गिदरे लगी तो ऑलचिकी तेगे और सान्ताली आजा दो जना मांग तेगे उकली सकम होयमा ओना लगी हो लाना बारे तहे कना और 2018 मा हेगे नको चिका कते एचएस को भर्तिया को ओना रे हो 2020 रे एचएस परीक्षा कोने ओते लेतार गया नि धरिते हो और विशेष कर सान्ताली मीडियम लगी ते जा बीए कॉलेज नवा सेवा यात्रा होयमा नवा लगी ते जो नय 2025 सेशन खन के जोरदार हो सान्ताली मीडियम ते जते बीएड कॉलेज होयमा वेस्ट बेंगल सान्ताल टीचर्स एसोसिएशन दिल्ली एनसीटी ठन होय दरबार का दये और नोडे अब पश्चिम बांगला रे मा विशेष कर सीएससी कॉलेज सर्विस कमीशन कने कते अब देन विशेष कर हायर एजुकेशन सेंटर गलमारा और अब नोडे विशेष कर कोलकाता रे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जहां मेना जहां तो अब बीएड कॉलेज ये इदा नेल दाए ओना साथे हो गलमारा मेना गया
ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱮᱴᱮᱥᱴ ᱵᱤশেষ করে দিল্লি রে এনসিটিই ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ আটক মেনাᱜᱼᱟ একটু আটক মেনাᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱵᱟᱭᱚᱛᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ চিঠি চাপাতি ᱠᱩᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱮ ᱚᱱᱩᱢᱳদᱚᱱ ᱟᱞᱮ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱟᱯᱮᱨᱮᱱ ᱵᱤশেষ করে ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱵᱟᱭᱚᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 21 জুলাই ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ বাধ্যহীনা ko যে বাং যে যেহেতু বাকো ভর্তি রে কোনো সোর্স গে বাকো জানতা সরকারের কোনো নোটিফিকেশন তো বাং জারি কেন আর প্রায় বোধহয় সরকার নয় নিততমা জুলাই সেশন রে তো নোটিস অনেক জায়গায় হয়তো জারি করে কিংবা জারি আইয়ে যে গিদ্রে এডমিশন লাগিতে তো আবার সান্তালি মিডিয়াম রে গিদ্রে তো ক্লিয়ার করা ko ওরে আদি কাজাক সালা গালমারা হইনা সে লাগামা যা জমেলা ওতে তেহে কেনা ওনা সাথে যা তো সিধু কেন মোড় খন আবো পাঁচমাথা মোড় ধরিতে যা ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ প্রায় 10-12টি গণঠন ko ᱱᱩᱠᱩ ko চিঠি ᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ASIKA ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱭᱞᱟᱱ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ রাইটার্স এসোসিয়েশন ডাক্তার এসোসিয়েশন অধিকার রক্ষা মঞ্চ নংকা কাতেন ᱠᱟᱭᱫᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚᱴᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ যে 31 জুলাই মধ্যে 31 জুলাই মধ্যে সরকার যদি সদুত্তর পায় এমা হায়ার এডুকেশন সে ডিএম মাধ্যম তে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে চিঠি কুল হয়ে গেল শিক্ষামন্ত্রী চেন হ্যাঁ 21 জুলাই রে তো যদি 31 জুলাই মধ্যে কোনো নোটিফিকেশন বাং জারিয়া আবো সান্তালি মিডিয়াম রে গিদ্রে সান্তালি মিডিয়াম লেখাতে সেবায়তন যাদা আবো শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেটা আনোরা যদি এডমিশন এর কোনো ব্যবস্থা বাং গিয়া তাহলে কান তো নোয়া 2026 আগস্ট রে পয়লো সপ্তাহ রেগে আদি কাজাক সালা যাহা দ ওয়েস্ট বেঙ্গল আপরে নুকু মেনা ko tabon সান্তালি মিডিয়াম রেন পাঠুয়া সেমলেট রেন বাবতা ko নুকু মিটাং কামি হরা কাজাক সালা ko সাবা আর ওনা রে do abo disum ren hor বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল সান্তাল টিচার্স এসোসিয়েশন নুকু মা হেগে আর হো এটা গণথন ko হো বড় রে ko তেহেনা ko মানে উন do লাগাতার পুরোটাই গে যে 3 ভোট নুকু যারা সান্তালি মিডিয়াম তে abo সান্তালি বিএড কলেজ রে বাং অনুমোদন আর এডমিশন রিয়া যদি সরকার বাই ব্যবস্থা তাহলে খান তো ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱡᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱚᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱚᱢᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ যেমন উনদিন 2023 মানে পাহিল সরকার কে তাহে কানা উনগে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱟᱴᱚ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱟᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱡᱮ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱵᱷᱟᱨ অটোমেটিক ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱮᱢᱟ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱥᱟ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱰᱤএᱢ ᱥᱟᱶ ᱯᱮ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ bang bang gomke DM to uni to tehkan itu untuk main nyepel karena sadan to baku nyepelan mah adi kharap dik kan dia general DM সাথে nyepel gapan mara ar uni ke চিঠি চাপাটি তো এম হই kana oke ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱚ ᱵᱤᱞᱤᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱨᱚᱲᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ শ্রীমতী ময়না মুর্মু মানবাজার বিধানসভা নুই বিধানসভা রে হলাই লই কিদা সান্তাড়ি মিডিয়াম বাখরাতে সে বোর্ড বাখরাতে এডুকেশন বোর্ড বাখরাতে ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱫᱟ এখন যেহেতু মেন গানোয়া ইনি বুঝরে নাই কেউ রে যে নিট ধাবিতে বিশেষ করে মানে 2007-8 সেশন খন যখন জানলি না সান্তালি মিডিয়াম তে এসেছে তো নিট ধাবিতে পাহিল সরকারের কোনো এমএলএ এমপি কো বাং আর নিট কো বিশেষ করে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ একমাত্র নুই ময়না মুর্মু ম্যাডাম যাহাই ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱ এমএলএ নুই গে ᱥᱚᱠᱚᱯᱚᱛ বিধানসভা রে অন্তত এমনি অকᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ মানে যাহা দিকু কথা মেনছে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া আছে আসে হাওয়াতে একটা কথা একটা বলা আছে যে হয় এর মিটা রোড কা নুই তো বাং ওকা জায়গা রে রোড হয় অনেক রোড কানা যাহা তো বিধানসভা ভিতরে রোড কা জোরালই দাবি কেদা যে বিশেষ করে সান্তালি পার্সি তে যেহেতু অলপ পড়া হই কানা তাহলে সান্তালি শিক্ষা বোর্ড নোয়া আদি উসরা বিরিদ না আর ওনা সাথে বিশেষ করে যাহা তো সঠিক গে মেন কেদা যে স্পেশাল ড্রাইভ তে রিক্রুটমেন্ট হই মা যত থাও বেরেগে সান্তালি মিডিয়াম লাগি তে জাতিং মাচেত কো নিবা অন্তত স্পেশাল ড্রাইভ নিচে গেপে করা হই ইনি মেত পিতে বিশেষ করে যে নোয়া যে রোড কা ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱛᱤᱵᱟᱪᱚᱠ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤধানᱥᱚভᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤধাᱱᱥᱚভᱟ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
বিশেষ করে সরকারি খাতা ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ মেইনটেন্স অফিসিয়াল ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱴᱟᱭ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱡᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱟᱠᱚ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱢᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱜᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱟᱥᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱮᱢᱯᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱥᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱠᱟᱞ 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 ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱮᱰ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱱᱠু ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱮᱢᱯি ko ᱯᱮ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱪᱟᱯᱟᱴᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹᱴᱟᱭ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱴᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱳর্ড ᱥᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱚᱲᱮ ᱚᱲᱯᱷᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱵᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱮᱢᱮᱞᱮ ko চিঠি চাপাটি এম ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ কোনো ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱠᱤংᱵᱟ কোনো ᱥᱟᱲᱟ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱤᱰᱵᱮᱠ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱮᱢᱯᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱟᱞ 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 ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱴᱩᱰᱮᱱᱴ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱥᱳᱱᱚᱢ ᱣᱟᱝᱪᱩᱠ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱥᱴ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟᱵᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱝগাᱨ ᱥᱴᱨᱟᱭᱤᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤल्ली ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱴᱷᱤ ᱪᱟᱨᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ নজর রে তহেন কানা আর কামি হরা আবো তো সাব ইদি কে হইত তাবনা নন কানা মিটাং উইয়ার ভাবনা হইত না দিল্লি রাজনগর রে যাতে তো ওনা লকে মিটাং হেঙ্গা সাইটে করা হইত তাবনা আবরে যাহাই তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গমকে তো উনি তো পুরোটাই গে ওয়েস্ট বেঙ্গল সান্তাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন উনি সাপোর্ট রে মিনায়া আর যতটা সম্ভব না কইতরা সব সময় গে হাতা নিতে তো দিল্লি do bang ওটা ভারতবর্ষকে বিশেষ করে স্টুডেন্ট কো যাহাই তো নয় যে লাফাং সেটে পাস আউট নো বই বাপু তো কমিনা কো যাহা তো নীতিগত ভাবতে নয় যে প্রশ্নপত্র কো ফাঁসক কানা আদি দুঃখ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱣᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤচার্স অ্যাসোসিয়েশন পুরোটাকে সাপোর্ট ᱟᱭᱮ আর বিশেষ করে নডে হᱚᱸ উইহির ভাবনা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱵᱟন্ন ᱨᱮ কিংবা কলকাতা লেকান জায়গা রে কিংবা ডিএম ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ কিংবা সেবায়তন ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱰᱨᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱦᱮᱸᱜᱟᱨ ᱥᱴᱨᱟᱭᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱭᱳᱡᱚᱱᱤᱭᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱴᱩᱰᱮন্ট ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱴᱷᱤ ᱪᱟᱨᱡᱽ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱨᱜᱷᱤᱱ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱟ ᱢᱮᱱ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱫ আইসিইউ রে ভর্তি ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱭᱮᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱨᱵᱚᱨᱤᱪᱤᱛ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱣᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤচার্স অ্যাসোসিয়েশন পাশটা ᱠᱷᱚᱱ ধিকারিং বাড়াই ᱪᱚᱭᱫᱟ কেন্দ্র সরকার কে চির আর নয়া রাজ্য সরকার কে চির অকᱚᱭ সরকার হᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ কিংবা ᱱᱚᱣᱟ অর্ডার কোনো মতেই বাকিন দাঁড়িয়েᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ কিংবা ন্যায় ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤক ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢৌলিক অধিকার ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ অহিংসা আন্দোলন রে ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱠᱚ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱫᱨᱤᱥᱴᱤ আকর্ষণ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱛᱛᱤ ᱥᱚᱛᱛᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ধর্মেন্দ্র ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ শিক্ষা মন্ত্রী ᱱᱩᱭ ᱟᱡ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱠᱤᱨᱤ ᱠᱮᱪᱟ ᱛᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ যেহেতু ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱟ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱚᱨᱛᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱡᱳᱨᱫᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱤশেষ করে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱣᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚল ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤচার্স অ্যাসোসিয়েশন ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱴᱟᱭ ᱜᱮ ᱣᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤচার্স অ্যাসোসিয়েশন সাপোর্ট রে ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱴᱟᱭ ᱜᱮ সরকার লেকাতে প্রশাসন লেকাতে এমন কি যদি কোর্ট কাছারি হᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ লেকাতে সাপোর্ট রে ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱤশেষ করে ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱨᱵᱚᱨᱤᱪᱤᱛ ᱟᱪᱟᱨ ᱟᱪᱚᱨᱚᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ লেকাতে ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱡᱳরালো মিটন দাবি হয়ে যাচ্ছে গণস্বাক্ষর হয়ে যাচ্ছে যে নুকু পুলিশ কো যাইতো জড়িত মেনা কো নুকু তো পুরোটাই উপযুক্ত শাস্তি কো ᱧᱟᱢᱟ দরকার ᱨᱮᱭᱟᱜ চাকরি ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ সাসপেন্ড নুকু ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ বর্বর ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱢᱟᱱᱩᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ নুকু ᱫᱚ চিলিং মেতা ᱠᱚ নুকু ᱟᱜᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ নুকু ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱚᱝᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ নুকু ᱠᱚ পুলিশ আচার আচরণ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱯᱨᱚধানমন্ত্রী ᱱᱩᱭ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱴᱮᱯ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚন্ত্রী ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱥᱴᱮᱯ ᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱫᱩᱠᱠᱷᱚᱡᱚᱱᱚᱠ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱴᱟই ᱜᱮ ᱣᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤচার্স অ্যাসোসিয়েশন ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱮᱠᱟᱞ 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 ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱟᱵᱩᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
स्टूडेंट को चितान रे नौकाना निर्घिन घटना घटावेन दो नौका को दाल केट को दो मिटेन स्टूडेंट मिटेन कुड़ी गिद्रे बंगा तलायना आबोरेन स्टूडेंट को आबोरेन पठुआ को उनको को आंदोलेदा ओना साथे आबो सनाम कोगे आरी गणठन कोगे ओना गड़ो रे मेना बना विशेष करे आबो सान्ताड़ी मीडियम रेना अवस्था नित डामाडोल गे मेना मेन गानोआ आर नोनकाना घटना जुदी घटा दिल्ली लिकाना जायगा रे ताले आबो तिना गान सेफ मेना बना अका लगाते बन आंदोलना चेत को बन चिकाया नोआ उयहर भावना ना दिन सेटेल ओंके अडी अडी सरहाव और मानव जोहारिन बड़ा हचोन में दा हुल न्यूज रे उन घड़ी ऑक्टो खातिर ते मान kan जोहार गे ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱧ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱦᱩᱞ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱦᱩᱞ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱤংᱵᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱥ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱤᱪᱟᱨᱥ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱰ ᱢᱚᱨᱱᱤᱝ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ